No pare, no. No pare, no. Que el ritmo no pare. Algún día tocará esa canción Pois aquí que non tamén. paren os nosos Que non cantantes. pare o ritmo seguinte concursante que é da Habana de nacemento, pero leva 5 anos vivindo en Galicia. Así que recibimos a Juni. Un aplauso para Juni. Ostras! Juni, Que colócate tal, por aquí. Juni? Como é iso? O sea, da Habana e levas aquí un pouco máis para diante, un pouco máis para diante. Levas aquí 5 anos. E onde vives? Fala co micro, Juni. Ah, por sí, favor. mellor. En Mera. En Mera. Pero xa lle das un pouco ao galego, non? Sí, un poquinho. Sí? Hai que intentalo, está moi ben. Que tamén tes disco, non? Ou como vai o tema? Tengo 5 discos, pero bueno. Poco a 5 poco. discos? 5 álbum. Discos. A ver, ti eres moi pro xa, eres moi pro. A ver. Ves aquí moi pro. 3 discos e aparte estiveches en orquestras. Sí, actualmente trabajo en una orquesta aquí en Galicia, se llama Calima 3.0 de Lugo. He estado en Ceniza de La Coruña también. Vale, unha pregunta trampa que che vou a facer. Onde hai mellores orquestras? Na Habana ou en Galicia? Di é verdad. La verdad te lo puedo decir. Aquí en Galicia es otro estilo de música, ¿sabes? Es muy diferente. Pero bueno. Ti ten en conta que che vai a valorar un xurado galego. Ah, Onde hai mellores orquestras, Juni? en el mundo entero. Vale. Juni, queres ver a nosa lista de cancións? Queres coller canción? Sí, non? Sí, a ver, Bueno, claro. pois vemos a nosa lista de cancións a ver cal é a que colle Juni da Habana. Creo que xa sei cal vas coller. Guantanamera de Compay Segundo. Marcamos Guantanamera. Sí, claro. Teno clarísimo. Juni escolle Guantanamera. Juni, cantas Ou non? Venga, ¿cómo? Ole. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero echar mis versos del alma. Venga esa mano. Guantanamera, Vamos! Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Mi beso es un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un verde claro y de un carmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte embargo. Guantanamera, A ver esas palmas. Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Un aplauso, Yes. un aplauso. Espectacular, moi bonito. Moi bonito e a min dá má sensación de que moi sentido. Tamén, non? No, ahora entendemos esos 5 discos. Bueno, si, sentiuno moito. Non sei como sentiría o noso xurado. Neste caso, tócalle de novo a Chano valorar. Chano, todo teu, compañeiro. Bueno, eu creo que moito non se pode decir. Estamos ante un artista, controla a voz, non clava todas as notas, ten tablas, sabe estar no escenario. O único que che podo decir é que teñes moita sorte do pouco, moito tempo que podes estar en Galicia. Eso sí, a próxima vez non dubides, as mellores orquestas están aquí. Vale. Bravo! Un 10 para Chano, un 10 para Chano. Un 10 para Chano, pero que puntuación lle dará o noso queridísimo xurado a Juni? Compañeiros, a votar. Ai... Eu xa che dixen que tiñas que decir Galicia, non me fixeches caso. Estás un pouco tenso, non? Estás así un pouco... Non, que tal? Micro. No, un poquinho nomás. Un poquinho nada máis. Coño no máis. Xa teñen as puntuacións listas, así que membros do xurado, taboleiros arriba. ¡Oh! 3 noves, triple 9, 27 puntos para Juni. Este aplauso do noso público, 27 puntos. Gracias. 27 Ata agora, puntazos. puntazos. Ollo,
Vemos a nosa clasificación, poñemos para a xente da casa, a nosa clasificación é con 27 puntos, se non me erran as Empeza contas, e pa creo arriba, que non, pa arriba, pa arriba, con pa arriba. 27 puntos colócaste na primeira posición, a máxima puntuación dos dous programas que levamos do Cantas ou Non. Moitísimos parabéns. Gracias. Moitísimos parabéns. Gracias, Moitísimas Yuri. gracias. Vémonos despois nos dúos. Veña. Guá. Guá. 27 Increíble. puntos,